Дали после минатогодишните проблеми со батериите на Note 7, дали мислите и дали сметате дека овој модел на Samsung, Galaxy Note 8, ќе може повторно да го врати Samsung на самиот врв на пазарот на фаблет уреди, односно уреди со поголем екран и со користење на пинкалца? Pa evo, prvo par stvari da kažem, svakako vredna lekcija koju smo prošle godine imali. Mi kao kompanija smo iz te lekcije praktično dobili nekoliko zaključaka. Prva stvar je da nam je brend izuzetno jak, obzirom na broj uređaja koji se kasnije prodao, odnosno S8 koja je kasnije došla i gde smo videli da imamo porast prodaje u odnosu na prethodne modele. I ono što mislim da je jako bitno, to smo čak i objavili, uveli smo 8 koraka kontrole svih baterija koje praktično ulaze u nove Samsung uređaje. Ono što mislim da je takođe bitno, postavili ste pitanje da li očekujemo da se vratimo na prvo mesto. Evo, ono što mogu da vam kažem je da svakako pre-order faza koja trenutno traje u određenim zemljama je dovela do toga da mi kada poredimo pre-order faze sa prethodnim modelom, Galaxy Note 8 je značajno veći u pre-order fazi nego svi ostali fableti ranije koji su bili. Ja verujem da je upravo ovo uređaj koji će, ne mogu da kažem vratiti nas na prvo mesto, jer u fablet kategoriji mi smo na prvom mestu odavno, ali će nas na tom mestu zadržati i bit ćemo sigurno tu da odgovorimo i kasnije na pitanje kako planiramo da se održavamo i u budućnosti na tom mestu.